Aurelia, fata aya mafoto n'izi mpapuro uzishyire mu gasanduku. Aha ariko buri ngaha bariya bagabo bawe izo groupe kubera ko nzi ko ufise ukuri ukeneye kubimenya bashobora ko baragusize mu GPS ikurura aho uherereye. Reka mite munga ningoga kubera ko ndabizi birakomeye mama. Twari tuzi ko ataho kwishyugira Wiriso, noneho igitabo cy'ibanga kigiye kugaragara. Wiriso, iyo wavuze ko igitabo kigiye kumugaragara nuko wavuze ko ibyawe byose bigiye kuja habona. Niyo mpamvu turi impande yawe, hari ico dushaka. Umviza ndababwire, ntimushobora gukomeza muhisha ukuri. Nimba ari gihinduka, reka uyu munsi bigaragare. Rimwe na rimwe abantu nkamwe muri ugwaruka muri kwibesha cyane mu gufata imyanzuro muhubutse mutazi ubuzima cyo busobanura kuri twebwe. Babarungitse muri ino nzu kuko mudakwiye, kandi ikindi naco mwebwe nta kuri muzi, nta nico muzo kwigira mumenya. Nimba uyu munsi bigaragara kubera ko bitagaragaye ejo haheze, Aurelia,
bano bakeneye kano gasandugu, ariko bano bahagaze imbere yanje ntabwo bazi kiri muri ino sandugu, ntibazi uburyo Weasel Group itoteza ikirema muntu mu nzira itemewe n'amategeko. Ndibaza mwese murabona ino foto, mwebwe mu rugwaruka ntacyo muzi kuri ino Weasel Group, kubera ko babashyira muri systeme mutazi mutize neza. Impamvu navumbuye katakira umunsi ni kubera ko mumpagaze umwanya muremure mutaranyataka, bigaragara neza yuko mwebwe muri kugendera ku mategeko mutari kugendera ku bikorwa. Niyo mpamvu rero bano bantu ubona bari gucukura inzahabu, aba ni bene wacu, harimo mama, harimo mushikanje, harimo bakuru banje, harimo na basogokuru. Abo bose barakoreshwa ukamengo nta bwenge bagira, ukamengo nibijuju kubera kwikunda kwanyu. Niyo mpamvu nazanye Aurelia hano, ndamushira imbere agira umutima ukomeye, kuko agiye guhangana n'ibikomeye, kuko nawe muri kano kanya arakomeye. Bishwe n'inzara hariya bacukurira, babayo badafise ngo ninde ngazuza kubatabara. Abo batabaye nimwe bugwaruka, ariko mukomeza guhishira ukuri bikakomushira ku mugaragaro. Rero kuri uno munsi ngiye kuba umuntu akomeye nanje Wilson. Ikiba cyose ngiye kwitangira iriya miryango ihangayitse n'abari abana b'imfuvyi bakeneye kubaho. Muri kubikora mutazi yuko ni Imana yari. Iri ni itara ry'umuco kubera uri muri kino kibanza. Aurelia, ntugire ubwoba, ahari kubera ko niwe muco. Burya impamvu nakubwiye ko nitwa niyo nkuru Wilson, n'umuntu akunda gutekereza cyane mu gukoresha ubwenge mu gufata ingingo zubaka. Iryo ngyo zina ryanje nabari yabamaze kugenda batinya uwo muco kuko ari kidasanzwe ufise muri wowe. Aurelia, kano gafate ntutume kava mu biganza byawe. Umunsi tuzotsinda niwo munsi tuzatwiganziye imitima y'abariya bene wacu babayeho batazi ngo ejo ngo hazobike. byose birashoboka. Ndi kumubona atitira n'ubwoba bwinshi, ariko je ntacyo bimbwiye gutitira kwiwe. Nuko icyo dukeneye aricyo tuza kuva aho dutwaye. turi kumwe ubu ngubu tuvugana, ari kundaba. Reka tubikore, ahubwo ikindi nari nibagiye, ndungikira ubundi bufasha kuko mbona bigiye gukomera byihuse.
niyo mpamvu iyo umuntu asavye ramforo yihuse tatukeneye kuyibona. Byose turabihanze kandi dutegetswe kubikora. Sawa, murakoze banyakubahwa.